check the mic and make sure it sound right, boys. Dahar naon eta teh? Dahar naon? Pop Pop mie. mie. Tiris tuh kahujanan. Tiris tuh. Nah, apa nak? Rock. Jadi keur kaharujanan itu. Wow. Iya, mau jajan jajan pop mie nih, oi. Empok. Naon? Kawis. Itu bapakna ge kahujanan. Nah, di dieu wae nempokeun dan nepi cai mah. Lieur. Ya, cek abi ge lieur. Lieur, tong jauh-jauh teh. Buru, ulah jauh. Foto tiluan, kek. Kaur katarik, euy. Caci. Tuh, mana di foto? Halo guys, aduh udah lama banget ya gue nggak pernah liburan, nggak pernah main kemana-mana. Jadi gue mumpung lagi di kampung, gue nyempetin buat jalan-jalan ke Pangandaran ya bareng ponakan-ponakan gue. Semuanya ponakan gue ini. Jadi yang satu
ponakan gua. Jadi gua sengaja main ngilangin jenuh lah. Jadi selama gua di Jakarta tuh nggak pernah liburan, nggak pernah main kemana-mana. Jadi ya lumayan lah, bisa ngilangin jenuh sejenak ya. Karena 2 hari lagi mau ke Jakarta lagi, jadi aku sempatin buat liburan dulu. Oke, terima kasih ya guys.